orian yan, mga luksan, yung baka pagadami si Islam, na nudantan, wag yan ko tayo manan yan, na kadua lecture, lecture tan sa giyang kaya oras, ay mapamugusay na, nagyang ko to at-tawbatu ila Allah. Repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayat na makapamagusay ro, nagyang ko to ay sa akong mga guru tanong, ada salam rumor kay Al-Alim Abdullah Idris, sa Piana Damer Kaguru, agyang kaya unin ng agustong ko, nagyang kaya Mike, sa mamakinig tanong. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mga pagariyami, mga bangsami, pupumamakinig sa giyang kaiya oras tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Mga oripun wallah, pupunalamatan tanus wallah si sa giyang kaiya, kinisampay tanop man sang kaiya, weekly seminar tano. Apia si itanubu gi imaka si sinabuta si sa giyang kaiya kawang-kawangan, udi na giyang kutuwa tigitanua online. Nana pagpangnin tanong si ikwallah mi ito ngayon si kung mga amal tanong mga pipiya nagu kasaba pa na isa mapad si sagyang kutuwa ay maanan yan na kita liado mga amal tanong mga pipiya si sa anuman amori ayad na pelabuan tanong nagyang kutuwa inibigay na tanong ay maanan yan na bendingan udin na alang tanong sang kaiya seminar tanong makapantag si sa giyang kaiya katubat na giyang kutuwa mga syaratian giyang kaiya bitira sa katubat na malad na giyang kutuwa kiyaw sayaw no umiyang unaan tanong mga ulama miyaw sirar tanong tuwa mga dalilinan po na si iku Quran nagupuun si iku sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagyang kaiya akapag-useta noron na matagtan no iprimay na si iku mga ginawa tanong au ba kalokalonan na o ba adin malutan o kalilipat na nakatindan tanong yung kutuwa itano kapakambilingan si iku Allah ta'ala yang kaiya katubat si iku Allah na suguan na iya paliwat suguan na iya pun si iku Allah Ta'ala ay susugrakatan Allah. Pada saling murakatan Allah akin isugu niyan katanong si iku katubat. Ay sabab na pakalalasanan si iku mga dusa. Aba di Allah nakana ba niyan kinanglan nagyang kutuwa kapangarapan tanurun. Udi nakana ba niyan kinanglan nagyang kutuwa kasimba tanurun. Kaapya pa na sinimba tanong nakana ba tanong kiyo maniso kadatu iyan. Naapya pa na uman itaw si iku dunia na siyang kaiyan na swalla na kana ba kaya labati agyan kutuwa kada yan. Ugay na sabab sa agyan kutuwa ka bilang ulimu yan. Nagugyang kutuwa kala agagaw niyan rakatano. Nadikaan niyan rakatano so pamintu ano katubat. Ayas sabab na kagya agyan kutuwa miya kang gulola sa lima piya udi na agyan kutuwa miya dusa naan malalas agyan kutuwa dusa niyan. Yan kaya katubat mga oripno Allah na bulungaya si iku gdaman na uposo. Bulong ngaya si iku ay maana niyan na paniyakit upuso. Nabulong pa niya si iku miya kay apuso. Yang kaiya anto na iniba nakatubat si iku Allah
napkisabab saya so katugumpia si saging ke dunia nagugiang kutua kapakapas si isa alungan amori. Saya ini misa sangkot. Kagi andin ni katubat utaw. Andin ni katubat o waya maana niya na mga pagitaw. Na upama kumbina sa agiang kutua betadiran na pagumpian wallah. Sabab nagiang kutua biada kiran agiang kutua rarangit kiran wallah. Kami tubat kiran si iku wallahu ta'ala. Gianan isabab pa ini sugur katan wallah so katubat. Ay katur wallahu ta'ala na tigin manay. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang kaya ayat na makatuturo ini sa sukat tubat na ya maana niyan na ya ungan yan naging kutuwa katugumpiya. Nagwe pa nami tuturo ini na ya maana niyan na aya susugun si iku kapanawbatan na sumanga tao amya marati. Kana ba kaya pipikiran tanong na sakat tanong na adna parati tanong na ba ya maana niyan na ba tanong diptubat. Kailangan tanong agi ang kutuwa katubat. Giyuti katurun wallah at tigin manay. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubat akano si ikwallah. Hey miya marateya kaang kano tugumpiya. Ila ni man naging kutuwa. Akatur wallah. Upang makatubat at tanong. Nakagdam tanong agi ang kutuwa katugumpiya. Kapakas lang sa maliwanag si sagyang kay dunia. Na sampurna si sa alungan amuri. Pada penakatir wallahu ta'ala tigin manay. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kaya may maratiyan na tubat akano si ikwallah. Sa titwa katubat. Ay makna niyan na kana aba paltik akatubat. Titwa katubat si ikwallahu ta'ala. Ini sugur katanwanan wallah. Ay sabab naan malalas agi ang kutuwa mga duksatan. Nagwantan maparuli agi ang kutuwa. Ay maana niyan na randangan si iku kasurgaan wallahu ta'ala. Kagi ang kanan na adusya na ginan ipakalalas si iku mga dusyatan api ikala dusyatan. Na di kapakay ubatan awata aging kaiya ay maana niyan na katubat si iku wallahu ta'ala. Pada penakatur wallahu ta'ala natigin man ay. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Teruang ka tigmana iwallah. Hay susiran tuwa ay makna niyan na milang iran suma ginawairan. Na di ka nukuda isa inam si ikulimu wallah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a amataan aswallah. Na iprila yan sulangon umanga dusa. Innahu huwal ghafurur rahim amataan aswallah. Na sa kanyan so labia paririla ay makna niyan na makalim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini sumiyang mamu agi ang kutuwa katubat. Aba di kana bagi buah kini subu niyan ko katubat takasakan yang pen imiya gunay ko ay makna niyan nakatubat si Allah taala. Aba di Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ya panutul. Na inirila unu wallah samiya na amiyan dusanian. Inirila unu wallah agi ang kutuwa miyo riamiyan dusanian. Na yakatiru iyan na tigin man na iko kaya pa katitiyan niya na si iko agar bin Yasar at tigin man na apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin na mga tao natuba ta kanong si iko wallah nagupang ni kanurun sarila paginikan sarila si iku Allah mata anak sakan at Rasulullah na dia kutubat si iku salungan sa makamagatos. Ilani man naging kutuwa Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bari sa kanya narinilaan sa kanya wallah na di sa kanya panamanawbat si iku ay maana niyan na uman salungan sa makamagatos. Na ay patot na sakatan mo na pinubatan si iku Allah si iku ay maana niyan na mauba sa alungan sama kamagatos ko pa kay panayama niya na lawanan tanwanan. Ay sabab naging kaiya kakaro ka bintang tanong sa giyang kaenya. Naad na kapkudsatan. So mga lakadan tanong naad na kapkudsatan. Naswaya maana niyan na itano kapangawa kawan naad na kapkudsatan. Nasulitan no katiro naad na kapkudsatan. Laburo naging kaiya dila. Aging kaiya dila naginan imala. Ay maana niyan na kepunan ko kadustaan waya maana rin na manusia sa taman sa yatru mga Arab at tigilan manaiya man kasura lagatuhu kasura galatu sa din sa tao apakan dakalan yan sukambra na min dakala agyang kutuwa karibatan yan.
Naginan, ikailangan si rakatan. Yan kaya kapagin tau tanong sa kaya niya. Nadi tanong ka dilipatan. Agiyan ko tuwa ka panaubat. Ay makna niya nakamgalingan si ikwallah. Giyanan ikakilala sa agiyang kutuwa mga dujatan. Ay makna niya na malagi di ukatawantan. Malagi di umasulan. Anta akamapayag. Katawantan. Anta kaditan ukatawan. Ino kailangan agiyang kutuwa di kapakapanaubat si ikwallahu ta'ala. Dahil man naging kutuwa sa kataw amama, amya kay sa alungan ako kaniyan. Nakagi makaumas kaniyan si saging kutuwa balintad alupaon na miyulog sa kaniyan si kukuda yan. Nakagi mulog sa kaniyan kukuda yan na daniyan mitanud na miya daagiyang kutuwa kuda yan. Sa taman sa kiyadaan sa kaniyan sa ina mo ubas kaniyan makambulingan. Ay sabab na ada akap kudaan yan. Nakagi arumendes kaniyan si saging kutuwa ay makna niya na ataga kayo. Na bedin na miya kau mo naging kutuwa yan. Nakagi makaw mo naging kutuwa ay makna niya na kudait. Nakiasada yan, nakiakaptan yan naging kutuwa talin yan. Miya tiruyan at tigin man ya Rab, miya tiruyan sukad na niyan. Miya tiruyan saging kutuwa, kiakaptin yan saging kutuwa kakang ukuda yan at tigin na anta abdi wa ana rabbuk. Tigin saka na tigin na yung makna niyan na saka tigin man na urip na kang saka, nasaka na ikad na naka. Miribat agiyang kutuwa katiruyan. Kaya makna niyan na sabab sa agiyang kutuwa kinitaran, wag yung kutuwa bubayayan. Na yamiyat tiruyan, naswallah, iuripin yan, nasa kanyan, ikadnan wallah. Natiyawat yan ito, nakagi-itubat yan ito na ay makna niyan na ini kasunur ko ito, wallahu ta'ala agiyang kutuwa, kaya tubat yan, ako kiribat ang kutuwa katiruyan. Tatigman na yun, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung kaya panutulono Anas bin Malik radiyallahu anhu at tigin manay, Lillahi afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Ay makna niyan na sabna ratigin man iya ipkesunur wallah ipkebubaya wallah aging kutuwa dika tubat o uripin yan padekuis tarakan wa tigin man iya Rasulullah amyaw si iku kudayan nagwaya makna niyan na miya didegi sa kaniyan miya blagi sa kaniyan si sagiyang kutuwa lalaniyan si sagiyang kutuwa balintad alupaw. Nasisagyan ko to kaya lusa niyan na kaya miya tiruyan nas wallah uripan niyan nas kaniyan ikadnan wallah na pitubat yan ito si ikwallahu ta'ala na inirila unutu wallah naguya makna niyan na ini kabubaya penutu wallah agyan ko to kaya pamangnin niyan sarila si ikwallahu ta'ala. So wallahu ta'ala na malagyan ko to limu iyan rakatanong kakayatan niyan sumbulan yan si iku kadundaw nagusi iku kagagawi ka ano makatubat sa mga uripan niyan. Ginan ikala alimur katan wallahu ta'ala. Taman sa miya panutul si ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigil manay. Kaya pa katitinian ko Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu fin-nahari liyatuba musi'un layl. Mata ng tigil manay so Allah napkiyatan niya naging kutuwa lima niyan si ko kagigawi. Kaan makatubat naging kutuwa. Miya kan busa si ko kadundo. Nagupakiyatan niyan agyang kutwa lima niyan si iku kadundo. Kaan makatubat agyang kutwa miya kan sa si iku kaduduwi. Dani man agyang kanan akablang. Limur katan wallah si sagyang kaiya ay maani nakapupugintaw tanong sang kaya dunia. Adna sakaw mama. Amiya panutul si iku hadis. Apa deku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiya panutul Abu Sa'id al-Khudri. Aya makna niyan na siya ko mga hadis o mga hadis Muslim o Bukhari ay makna ni na sahih hadis amya aloy adna sa tawa mama amya kapatay sa siyaw pulo agusiyaw nakagi makapatay sa kaniyan sa siyaw pulo agusiyaw namya pikirian aging kuto ay makna niya nakaptubat yan si ikwallah nakagi mapikirian nakaptubat yan si ikwallah namya ngilubas ay makna niya nakaisu niya na umino pakatawbat sa kaniyan na adna miyang guna na uron adna sa kataw mamaaping guna na unianon ini turu yanon naging kutuwa sa kataw barasimba at tigin nakatan so pagisi na ka na kagi sumong sa kaniyan sa giyang kutuwa barasimba matagas sa kaniyan barasimba kanabas sa kaniyan na ulama na miya kaumong natiginan na antuna ipagangin ka natigin na aya pagangin kan na adna ipagisi akan raka sa kanatigin na aya dusa ko na aya miya patayakan na siyaw pulo agusiyaw na inuwatigi naman na iparilarak na wallah utubat ako. Natigin na di ka pa kataubat.
Ana suki na ganyan sa diskan yang pakatawbat na miya pikirian na ingyo na piano na ikamagatos. Diyo iyan pa. Nakagi mapatay niyan na lumiyalakaw pa na diskan yan imbenu. Saya makna niyan na makangguna na oron sa anto na iniba na kayo siya niyan upakatawbat sa kanyan si ikwallah. Naad na minituro na makna niyan na alim. Matao. Minituro na tira nakatan suki siya na ka. Na asom yung na inisya niyan. Na tigi na anto na iyangin na ka. Na tigi na sakan na miya kapatay ako sa magatos kataw. Pag na tigi na miya patay ako na siyaw pula usiyaw. Na ini adna tigi na inisya na tigi na pitiru yan na di upa katawat. Mana niya na ini gana pa no na ika magatos. Mana niya na biyu nga lagi di mo di upa katawat. Nagi tigi ni mini makurka pagi siya kan ka inwad na kapag katawat ako tubat ako si ikwallah. Na tiga yung kutwa alim matao. Mana niya na tubat ka si ikwallah na tirimaan wallah agi yung kutwa tawbat ka. Ano man tigin man di no nakatirima wallah. Anto na imakaaran raka, o di na anto na ipakaalang raka. Hindi na ka katirima wallah sa ikwaya makna niya na taubat ka. Na pinguna na uniyan sa iyang kutwadar pa, at tigin nakatan sudar pa, asumwa na ka, ay mga tauro na at tigin naman na ina, mga barasimba si ikwallah, na sungkakiran. Na ay makna niya na ugup kakiran, asimba ang kamamuswal, apa di rin. Na uba kakaswi sa iyang kaedar pa, ay makna niya na ay mga tauro na mga baradusya. Na sumiyong sisagyang kutwadar pa. Nakagi makano ko sa kaniyang salalan. Na benin miya umaakahanda miya tayo sa kaniyan. Miya mapat sa kaniyan. Nakagi mapat sa kaniyan na miya kaumaagiyang kutwa malaika rahmah. Malaika apun si ko surga. Augi to malaikatul azab. Malaika apun si ko yung maananiyan na naraka. Adi sidan pagagaw na giyang kutwa miya tayo. Pagiraw giyang kutwa malaikatul rahmah at tigina sira kami na kami tubat. O di na yung makna niya namin, niramig sa iyang kaya anto na iniba na sunguan niyan. Na tigman mo iyang kutwa malaikatul azab. At tigin na sira kami na nakadudun na amiyang galabakiyan na amapiya kung kapugintaw niyan si dunia. Naad na miya ko makiram man ay sa malaikat. Ay kiran miya kakukum. Amin berupa saya makna niya na manusia. At tigin naman ay ako kumunakan sa kan. Ay tigin na ikukumakan na kanong natakasan niyo. Suwaya makna niya na puna niya na adarpa. Awgi nga na nasunguan niya na adarpa. Nasadun sa kirami ganun, naron miya patot ay makna niyan ayon pakwa. Nasiran na yung makna niyan na sa imi niramig sisagi ang kutwa sunguan niyan mga tao, mga barasimba. Islutul si ko hadis Rasulullah na inilahaman wallah agiyang kutwa lupa sa agiyang kutwa ay makna niyan na sunguan niyan na piyakakampatian na miniramigun agiyang kutwa anto na iba na kapdala kaw niyan. Nagiyutwi sa bapa, ay amya katanganon na sa mga malaikat rahmah. Ay makna niya na malaikat sa surga. Ilan yung to? Magatos amya patay niyan. Na yung makna, kaya katawbat sa kanya ng wallah. Asar katubat sa tao sa titwa katubat. Na yung makna niya natirima ng wallah, yung kutwa taubatan. Di tanong kuda isaynam. Iya makna niya nakagi amya kalala, yung kutwa amyan dusatan. Yang ko to amia sugu tano mga lalangan wallah. Nadamanan iba dito no tubat kay makna niya natanto mini tamba ka sa mga dutatan. Tubat tano si ikwallah ka apia lagi di upalaw. Apia ayad na kalagi di lagi diyan na sa mga kabura-bura si ikwaya makna niya nakaludan. Akala iyan na adusa. Kambelingan tano si ikwallah na tubat tano si ikwallah na ya makna niyan na palalasan rakat tanong wallah yang kutwa mga dusa tanong uli na yang kutwa yang kinabakat tanong ay maanan na kanusta leni mananan agyang anan ay maanan yan nakapanaubat si ikwallah leni man agyang kanan na ibabagay rakat tanong wallah alimu sa agyang kaiya kapapagintaw tanong sang kaiyan niya uri ananan mga uri wallah na anto na imang asyarat o katubat ba asara ay maanan yan na matiru tano mitubat tano si ikwallah mimbelingan tano si ikwallah ada bada aya makna niya na mga syarat yan ada mga syaratanan ini surat mga ulama ina batiran si iku mga ayat si iku Quran agu si iku mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya paganay asyarat ko katubat napaganiron na al-ikhlas. Mag-ikhlas tanong si ikwallah. Yang ko tuwa katubat ka na ipag-ikhlas ka si ikwallah ta'ala. Kana ba iya katubat ka na anmatiru mga tao
siya kaya na mibului amapi amama, siya kaya na miagalin, siya kaya na. Kenapa ya iftubat tanu antan mabantu mga tao. O di na adna po mapipikir tanu aya makna niyan na mapumbagian tanu antu na iba na bagian akipantag si dunia. Gina ni katirun Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mata na ya buat terima anak mga amal naging kutuan dudun mga niat naguya pa na abagi ano pitinggi sa naging kutuan kaya peniatan niya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sadin sa tao aya kaya tugalin yan na para sa ikwallah agu susuguyan na ayad na rupa naging kutuan kaya tugalin yan na para sa ikwallah agu susuguyan. Wa man kanat hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Nasapman sa tawaya ay antap yan ako kaya tugalin yan na makapantag dunia maparulin yan lagi do mga bantugan udi nakadato o di na ay kaya tugalin yan na pantag saya makna niyan na adna kubayaan yan abay o di na adna ya masisimalaw niyan o ba niyan mapangaruma narubum miya tama nagi ang kutuan niya tiyan ay maanaw to na sadin sa paniatan nakakugalabak ka nakuparuling ka nuto wait na din ka keparuli agiang kutua balas si iku Allah. Ayaw tuwa sabab pakelo agiang kana na hadis, agiang kana nakatugalin, na sabab na agiang kutua kaya tugalin kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun sa Makkah tumiyugalin sila sa Madina. Na adna sa katawa maapadikilan na aya kaya tugalin niya na kanaba ikhlas, kanaba sa kanya na panini ato piya sa agiang kutua kaya tugalin yan. Kaya kaya tugalin yan nakagi asop kububayaan niya na ba na yamaan niya na tumiyugalin. Apa do Rasulullah? Natigin na tumugali na kumambu, kana kan maparuli agi ang kotwa ya maana niyan na baiyap kebubayaan ko. Sagi ang kotwa kaya tugali niyan na mini ilaham ko Rasulullah at tigian adna pwede ko mga pagtaong ka akan na ba ikhlas kaya tugali niyan. Ay kaya tugali niyan na para si sagi ang kotwa pagkebubayaan niyan abaiya ba niyan mapangaruma. Nagi utu kaya tiro unu nabi at tigian na awaman kanat hijratuhu li dunia. Sadin sa tawa ay kaya tugali niyan buntalo kaya tugali niyan na pantag ku dunia. Awi meraatin yang kihwa udi na pantag saba ya pengaruma niyan na keparulinian dengtu agian kutua ya maknanya na aniatian ubi na saad man amurina da keparulinian abalas agian kutua kiat tigalin ginan ikailangan ciku aya maknanya na katubat na makapagi ikhlas tan ikhlas ginan pagpurungan tanu ko katubat tanu pagi ikhlas tanu sa ikwallah na ikadua syarat ukatubat na an nadamu ala ma fat ay makna niyan na ipesendi tu tawagi yang kutua may posian adusya. Ay makna niyan na paririba, udi na tekaw, udi na pasisina, na kailangan ama pakigida makasagino ang ka ipesendi tekaw to. Udi ko to senditan na lagi duwe makna niyan na anto na iniba na adna kapipikiran kaun sa putu anak abu yang kutua miya ay makna niyan na miya sugu ku adusya. Ay katelo asyarat ukatubat na al-azmu ala alla ya'ud. Teng kadino taw sa ginawa niyan adinian pembebalinganan agiang kutua ay makna niyan nagalbekian giang kutua dusa niyan ami ang galbekian nadinian patuan dinian pembebalinganan perman agiang kutua ay makna niyan na miya sugukian adusa gianan ikatelwa syarat waya makna niyan na antum na ibana kambelingan udi na katubat ci wallahu taala. Ikapat asyarat ukatubat na al-ikhla' anid dhanb. Ay makna niya na ipagawa ka agiang kutwa dusa. O paririba so tao nang genak meriba. O pasisina nang genak sina. O ay makna niya na antunay niba na tekaw nang genak mamanako. Ginan. Ay makna niya na pencasyarat ukatubat. O pa ay makna niya na talian taan suruyan genak niya. Ginan niya makna niya nakapagatubat yan. Ikalima asyarat ukatubat na irja'ul huquqi ila ahliha. Ay makna niyan na may kaswing ka kutaw agiang kutua ay makna niyan na miya arasa kaun. Pamaka miya manku ka nakaswing naka agiang kutua piya manku ka. Agiang kutua ay makna niyan na miya aras kasi sa agiang kutua antuni iba na sala kawataw na kaswing na kaun uto ka gitu ay makna niyan na pendesa katubat ci ikwallah. Ikanam asyarat ukatubat ci ikwallah na di mi sampai sunia wasi ko kuro kumutaw. Ay makna niyan na di makauma agi ang kutua antun ini ba na niyawan yan si ikukuro kumian.
Ikapitua katubat naging kutua ya makna niyan na ikapitua syarat ku katubat naging kutua makna niyan na di makatindig so di maka sebang swalungan si kuya makna niyan na persidupannya. Yutu isaba pakai turun wallahu ta'ala tigin manai. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Si saging kutua gawi atig manai wallah. Ama kata ling masuk saba ada ku mga tanda wallah. Ginan suya maknanya nakapakatin di bangkit. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Adi pakang gaya guna ku tahu agiang kutua paratian yan ada nian paratian si iku maknanya napagane wina si iku miuna. Au kasabat fi imaniha khaira. Udi nadaskan yan makang gelebak. Si iku paratian yan saya maknanya namapian. Pada penakatur Allah Ta'ala natigin mana Innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allah alaihim. Ayat itu terima natig mana wallah at-taubat. Nasu at-taubatu siranu tuwa di makang gelebak samarata. Ada katawiran udin ada malangiranun. Summa yatubuna min qarib urianian na petundu guniran akatubat si Allah faulaika yatubullahi alaihim nasiran manutua tigu Allah ipakat taubatan siran wallah wa kana Allahu aliman hakima na ayat tadu wallah nabi muta'u wa maungang وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Karena abati kumani wallah ibaya kebetun sakat tubat. Udina kan daat taubat. O siranu tua di siran gelebak sama ngararata. Taman sa Amerika makataling umak wisakiran sukapatay. Natiru niyan iman to naptubat ako. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Nagudapan ataubat usiran to aya makna niyan na miyamatay. Uli na miyanga. Ari ribun sabaya asiran na sisisiran ko aya makna niyan nakakepir. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Siran mana tigmana iwallah na pitila gede na misiran sa siksa mani pedis. Aya makna ini mangunip no Allah. Na sukat tubat na kailangan. Aya kaptubat to taw na sisagi ang kutua da panakapakataling uma o aya makna niyan na niyawan niyan na si ko kurukumian uli na sisagi ang kutua bakrin niyan. Nagusipan sisagi ang kutua aya makna niyan na anto na iniba na dapan kasbang walungan si ko pusidepan niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alwin yan at tigina inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Aya makna niyan na mata na tigina swallah nagterima niya nagyang kutua taubat uripan niyan si sagyang kutua dapan nakapangarkar agyang kutua niyawan niyan si kubakar niyan. Lani man nagyang kanan na aya makna niyan na akatubat si wallah aya makna niyan na kailangan dini sampai sagyang kutua masa akapangarkar agyang kutua mga niyawatan si iko aya makna niyan na mga kurukumtan. Nagyanan ikailangan katanu agyang kutua katubat tanu si wallah. Di tanu kambelingan si wallah si kung mga dusa tanu, malagi waya kapipikiratan ron ada batanum yang gilebaka dusa. Anta ka adna matatang kadam yang gilebaka tanu dusa. Na kaila agyang kutua lalayon. Di tanu kapa pamangni sarila si wallah. Si sagyang kaiya kibabatutan kun si sagyang kay dunia. Tadin sa tao ayat tabiat yan na pupumangni sarila si wallah lalayon. Na kepenasun agyang kutua dusa niyan sa lagi daban dusa. Ay katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin na atsa ibu minad zambi kaman la zamba lahu. So, giyang kutwa tao, di niyan tubatan na agiyang kutwa adusan yan. Lagi diudad na adusan yan. Nagyanan ikailangan sira tanu, lalay yung tanu di makambalingan si ikwallah, lalay yung tanu makapumang ni sarila si ikwallah, ka sukap kedusa tanu na di tanu katawan. Adna mapayagun, adna masulnon, adna kap kedusa tanu di tanu katawan. Nagyanan ilalayon, adi tanu kapamang ni sarila si ikwallah, sa lagi dagiang kutua kini doon nakatanurun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba takan watigin si wallah nagupumang ni kanurun sarila kasak na tigu Rasulullah na di ako manaubat si ko salungan sama kamagatus naginan kailangan sir tanwanan baluin tanwanan palatik baluin tanwanan aya makna niyan na padum si ko kapugin taw si saging kay dunia nasiyapan tanwanan agalabak agyang kanan alalayon akatubat si wallah ka antano maka
Aya makna niyan na makataling masih wallah alam ba si mga dusatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagarami, pantagan na di mamakinag, malasan Allah, maging ko to aguro tanos, sabab po kaya pamagusayanin sa agyan kaya tauba, at ang tanong agyan kaya tauba na isaan na gumaan umumin, agi umumin na lalayo nagyang ko to ay mananin na kapkedusan yan. Datar agyan ta kaya luyan yan nun sa katero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulang unong buhatan o Adam na kedusa na aya permiro si kuya mananin na kedusa nagyang ko to kapteu betairan sa agyan ko to ay mananin na miyan dusairan. Agyan kaya kateu beta si kudusa na andan ni kapagdem kaun sa inis hindi tikaw to ikaratam na ginoong ka na padidnuto sa agyan ko to kita katuba. Ugid na akin ang lan na di ka kambabalingan na nagyang utamanan yan na niyang galbag kadusa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mertero yan nagyang uto an-nadmu tawbah wat taibu min adh-dhammi kaman la dhanbalah. Sa to hadita igu Rasulullah so atigyan so inisindit yan nagyang got so atigyan so disindit ama na inisindit nagyang got yang galbag kadusa na okay tadno to manan na nakatuba. Ugid na ba nga peparuman ni? Kagi may kadi nga di peparumanan na mapantag keruwa kapatay na di ka makatawbat sa aging utamanan yan na pinggalbag kadusa. So atigen so baradus so patatawbat ati ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dataru manan yan na dataru dadusan yan sabab sa aging utamanan yan na lalian yan dikatawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto to kumare aging utama pamagus sa aging pagaritano sa pangninta ko Allah kaya sabutan tano to sa tano na lang tano manan na kedusa na okitan tano wag yang utama manan na okit akatubat si Allah yang utama alo ni na mga surut kaad matari mag yang utatawbat tano si Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير